I pozdrav youtuberi, subscriberi, dobrošli još jedno, odnosno u prvu epizodu običnog Minecraft preživljavanja. Ako se pitate, a šta ti je s onim Minecraft preživljavanjem, evo sad ću vam objasniti. Od sad igram na Minecraftu 1.6.0, u stvari .1. Zato me nemojte pitat. S tim smo se sve morat ćemo sve iz početka, ali primijetio sam da mogu igrati na 1.6 od tim drugim i zato, eto, stani koliko mogu napraviti. Nećemo onda ubijati. Tako. Isto je selo, sve je isto i eto. Ako vidite ovo da mi je malo ko približeno i vidite dole ove stvari, to mi je lag se desio. Zato se mora promijeniti, ali lag je. Sve ovo što sam snimali, džabe sam snimao, ubacit ću poslije teksturu. Ali dotad ipak imamo i svinje, imamo puno tih stvari. Tako da sam imala drva. A da vam samo navijavim da ćemo na 6.1 snimat od sad, bit će tekstura slična običnoj. A gljiva je, ali konto što je ono. Tačka je mogućnosti, mirolju, vidim ja nešto meni. Previše mi nema. Ja pa ne mogu igrati bez njih. Ti si još početnik. Šest komada ekstra. Pokupili smo saplinge. To je važno, možemo zato gor posaditi, što bi išli stalno tamo u šumu. Ovo ću spavat. Ne tako, jesam. Malo izvjeta.
tako, samo ću prve stvari ovdje napraviti i završajmo ovu epizodu. Znači, tekstura skoro dolazi iz ASCII, nisam baš toliko siguran. A znam, ali ću dva. Krinja. Da. To 3 različite vune. O ne, nećemo tu. Tu, a ovdje ovo hoću. A ipak moram. Ne bude tako. Ne, još jednu stvar moram napraviti. Sašit. Znam, ali treba malo više. Pa runik ću ovdje napraviti. Mogu staviti radi okna, neću se pokriti. Tako ćemo, spustili smo se dovoljno i sad ćemo ovdje malo proširiti. Ejo.
se u sljedećem